Ban kenmau burom ya ka Jingyo distrik pura jong ka Riboy distrik nakaliang ka RBYF Umsning Circle kan pelong da kalempung ya lakai football kabalai kerteng kum ka Riboy de football tournament arja ka kendai. Ya ka ban sedang naduk ka arpenyo terik mentau benai bat on penhap perdapat hakasau terik ujeliu arja ka kendai. Ya kane kalempung on pelong hapok kamadan ya lakai jong ka umran yang bernai Riboy distrik. Kumta lakot lawer ya ki kenhun ya lakai football baper-per jong ka distrik makinwan bani simentah kane kelempung ya lakai football. Nakabenta ban ya keniru ya kasong pisa kabalong. Arpo hajar tengka nakabenta ke kenhun kabanyora ya kanam kum kaladu. Bat sipo hajar tengka nakabenta ke kenhun kabawan baar. Namar ka jingyat klemakor kabalolong ru palat put jong kitrok kitmau nopo usurok kiling hapo Riboy distrik. Ban syalan pat syapo asam kane kalapen sniu bat penjuloru ya usurok bat kapalawan ra ya kajing e kabakrau halor kayat kayeng jong kipat ba nonglet nongwan ki kena school bat college ki badon hakate kathan bat omtang kata kalabu jing eru wat ki kalirit banyat banyeng lang bau te usurok penpau ya kajing persya kabajur halor kane nakaliang kipat nongnya auto ki badon hapo kasyatri jong ka all killing auto union henen kasngi kila pelong da kajing ki kabateng e da kabasange kamai kabasisngi hakate kathan kane ka jingmi paiba ban sange kamai kinongnya auto rickshaw ki baju syakri ki paiba hakalik kawan kalak taru iki paiba ya kabala lam kemaru da presiden B marak ngla pempau bakane ka senjam jong ka AKUA kalong ban pempau ya kajing persya ka bajur halor kajing yat klemakor ki trok kit mau napo ka than kiling badru kajing persya halor kajing kit palat put da kite ki trok ki balong ru ka dauba nakabenta kajing sniu jong neu surok umarak kumu presiden ula penram juru e kibor badai pet jong ka sarkar jela ki balas ngap menti ban phai khmat se kijing e ki paiba ki bamat na kajing sniu jong uneu surok kiling tang nakadau kajing yat ki trok kit mau ki baju kit palat put hakabala kenoru baka jingdon jong ka forest gate hakate ka surok kamcham lai jing mentoi e ye upat ba namar kat kum ka dor ban krong khajana na ki trok kit mau kalong arspa sa poteng ka CCM kata ban kit sipo CM kawe ka trok hakasisngi lang ba kawe ka salan henry kene ka khrdop krong khajana jong ka forest ka jusim penban hadu prahajar tam na kawe ka kali ban syayat ru yakini ki trok barok sisngi badru lang ba kawe hi ka chalan bat kane kalapau pelin ya ka jingdu nong ka bakrau ya ka sarkar jela nakadau ka jing tu jong kini ki trok lang ba ka jing penungkam bakla ya kite ki chalan का टाइम देता है 24 घंटा मतलब एक टू चालन एक तो चलन कितना ट्रिप मारता है 24 घंटे में 60-50 वैसा होता है में सब ट्रक डंपर लोग बंद किया वो बोला रास्ता के लिए कौन कौन बंद किया वही ऑटो वाला वही लोग बोला ऑटो ड्राइवर लोग सेशन हाँ हाँ तो किस लिए क्या वजह से कम से कम 11 बजे नहीं क्या क्या हुआ था इसलिए बंद वो किया? रास्ता खराब हो गया बोला है पूरा रास्ता खराब हुआ नहीं सालाना 8,000 लिपि 1,000 तो नहीं मेघालय में फॉरेस्ट लोग कितना चलन का 8,000 8,000 तो पर ट्रिप लेता ना कैसे करके 24 घंटा 24 घंटा एक टू चालान में हाँ 8,000 लेता है तो और उस किलिंग का एसोसिएशन लोग कितना लेता पैसा काटा में लेता है 800 800 ओवरलोड लेने से नहीं पार्टी पर ट्रिप 800 रुपया उठाता है काटा में तो एसोसिएशन जो पैसा उठाता ना जो रास्ता का ले हाँ पानी का अभी तो रास्ता का नहीं है अभी नहीं है नहीं है तो नहीं 6-6 महीना में उठाता था नहीं अभी जो स्टिकर लगाता है कितना दाम है उसका स्टिकर का हाँ स्टिकर एसोसिएशन का 10,000 रुपया ना क्या 10,000 कितना महीना 6 महीना 6 महीना तो यहाँ में किलिंग में कितना ठो गाड़ी जैसे होगा डंपर में तो बहुत 100-150 जैसे होगा 150